Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во неделата ви најавив политичка анализа, при тоа го занемарив фактот дека вечерва е водици или богојавление, а мој принцип изминатите 25 години дека никогаш на големи верски празници ние не анализираме или не отвараме тешки политички теми кои разговарат или кои ги разгледуваат можните политички разврски во Македонија, во светот и во регионот. Од тие причини вечерва и во недела, значи во две продолженија, едно ексклузивно, одлично интервју со Милан Видоевиќ, писател или човек кој многу знае, човек кој е начело на одредени малтешки редови, човекот кој е многу информиран и запознан со работата на тајните друштва. Сите овие играчи од типот на Вели Абрамовиќ, Дејан Лучич го нарекуваат или го славуваат како професорот и стојат мирно пред Милан Видоевиќ. Интервјуто трае 2 сата и 10 минути, го поделивме на 2 дела, вечерва некаде 60 на минути, во недела уште 70-72 минути интервју со Милан Видоевиќ. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. За почеток, почитувани гледачи, благодарам за сите кои сте members или членови на YouTube каналот во Центар. Таа бројка постепено расте, тоа е веќе респектабилна бројка за македонски услови, ние сите знаеме во какво време живееме, значи можноста да се користи апликацијата Membership, можноста за Super Thanks, имам и Super Thanks донации, благодарам на сите кои имат уплатено Super Thanks донации, Super Chat исто така можност постои, за да може да се постои прашање, дека трае емисијата од Центар, да ви се одговори на тие прашања да бидат фиксирани таму горе, кај што сите ќе може да ги гледат или да ги прочитат додека трае емисијата во Центар. Значи, полека се прилагодома на некои нови околности, такво е времето, знаете, вие може да побарате средства во овакво време од власта, може да побарате опозицијата, може да побарате од Сорос, меѓународна заедница, руски пари, така натаму и така натаму. Ние одлучивме дека најдобро е да побараме од публиката или луѓето кои веќе 20 години гледате емисијата во Центар, сите кои сте во можност, сите кои сте уплатили или користите опција Membership, Super Chat и Thanks, ви благодарам. Вечерва по завршување на емисијата ќе имаме втор видеочат преку Zoom, одредена комуникација, анализа на одредени случувања во регионот или во Република Македонија, така што ако сакате да можете да учествувате во таа видеочат комуникацијата, користете опцијата Membership и ќе можеме да се дружиме некаде од 23 до 24 часот. Добар ден, Милан Видоевиќ. Не сме се виделе некаде околу 5 или 6. Корона е пореметила нормален живот. Корона и така натаму. И за вас пишува, нели, како вела човек кој многу знае, меѓутоа за вас пишува голем мајстор, публици, значи, човек кој пишува романи, и голем мајстор на гносистичкиот темпларски витешки ред храма Светог Јована. Така. Можете ли за македонските гледачи да објасните што значи прво тоа гносистички, па голем мајстор, па темпларски, па витешки ред на храмот на Свети Јован? Прво да поздравим ваши гледалци и драго ми е да смо поново у контакту и да ćemo moći da pričamo o temama koje interesuju i mene i vas. На исто место, снимавме и пред некаде 2015 година или 2016 беше. Ja sam svoj život profesionalni, ili je to došlo spontano, posvetio istraživanju istorije, iako mi to nije struka. Ja sam iz filmske struke, zašto sam fakultet dramskih umetnosti. Да, тоа ви пишува биографијата. Ali sam malo po malo se zainteresovao za istoriju i zainteresovao sam se za jedan poseban deo istorije koji je povezan sa istorijom hrišćanstva i drugih religija, ali prvo mesto istorija hrišćanstva, pa je deo koji me je takođe zaintrigirao bio deo viteških redova koji su nastali u okviru hrišćanstva u 12. veku i kasnije. To je zanimljiv deo istorije u koji je uključena i istorija srednjovekovne Srbije, mada naši istoričari koji se uglavnom bave istorijom 20. veka, ima vrlo malo stručnjaka za istoriju srednjeg veka i izučavanje istorije dinastije Nemanjića i posle njih je folklornog tipa, a to je površinski patriotizam na nivou pasulja i praziluka. Taj deo istorije me takođe zaintrigirao i evo, prošle su decenije, ja se dalje bavim time. I vi ste голем мајстор. Jeste, ja sam
Koji pored ste golem majstor, da rečemo, na toj Evo sad ću vam reći, ja sam prvo postao vitez martinista. Što to znači? To je viteški francuski red koji se bavi ezoterijskim hrišćanstvom, takođe gnostičkog učenja. Onda malo po malo sam došao do pozicije, neko me je predložio, ne znam kome je predložio, nepoznati majstori, kako bi se reklo, superior inconu, da, su predložili... Podopren glas, što se veli vo policijeta. Pošto, verovatno, ne znam, i od 2016. godine sam na čelu viteškog reda, koji se smatra, on je bio religiozno bratstvo, na svojim početcima, do tog 12. veka, kada se u evropskoj kulturi pojavio fenomen vojno-religioznih viteških redova. To je, znači, prethodnicu, uvertira na krstonosните vojni, imeli prva, vtora i taka natamo. Legenda je lepa, to znanje da je Jovan Evanđelista, takozvani prvi učitelj. Jovan Krstitelj Isusu, ajde kažem, učitelj nultog ranga, glupo je rangirati ih, ali pisac Evanđelja, Jovan, koje je takođe gnostičko po svom sadržaju, sad da ne ulazimo u detalje da se ne sporimo, je bio prvi učitelj po legendi. A prvi patrijarh osnovane apostolsko-gnostičke crkve, koja je direktno nikla iz Isusovog učenja, je 49. godina naše ere. Prvi patrijarh je bio Evodus i hirotonisao ga je apostol Petar. To je legenda koja se vodi sad od tog vremena pa nadalje. I nije smetame od 49. godina od našata era. Do Nikejskog sabora. 325. godina, ili to je ključen. Tako je. Do Nikejskog sabora postojalo je više struja, da ne kažem više religijskih zajednica, koje su bile novohrišćanske ili su bile mešovite judejsko-hrišćanske, kao što je bila Jerusalimska crkva, na čijem čelu je bio Isusov brat. S te strane, dok se hrišćanstvo tražilo, kako bi se reklo, u dogmatskom smislu, i ta učenja bila ne suprotstavljena, nego bila različita, negde u Rimskom carstvu, kada je ono bilo na svom nekom vrhuncu u vreme Konstantina, se pojavila potreba da se na nivou države kodifikuje očigledno prihvaćena nova vera, koja je bila tipična za istočne delove Rimskog carstva, gde je i nastala. Vizantija, ajde da rečemo. Buduća Vizantija. Iznata Vizantija. Buduća Vizantija. To je još uvek 3. vek. Ušte ne je podeljeno. Visoki krugovi su pripadali, ne može da se kaže da je mitraizam religija, mislim da je to tumačenje pogrešno. Mitraizam je inicijacijski vojnički red, jedan od prvih u koji su primani visoki oficiri rimske armije i plemstvo Rimskog carstva. I mitraizam je upravo i u vreme Konstantina, pa i pre toga, bio najpopularniji, kako bih rekao, verski i inicijacijski, ezoterijski pokret. On je imao stepenove inicijacije, on je bio preteča nečega što bismo danas mogli da kažemo da je masonerija uzela taj princip. Znači, mitraizam ima 7 stepenova inicijacije. Na organizacija. Tako je. Organizacija je tajnog karaktera, zato što prenosi ne samo neka znanja, nego se aktivno bavi politikom. Upravlja Rimskom imperijom iz senke. Znači, prethodnica. Tako je. Na masonerijeta. I vrhovni poglavar mitraizma je nosio titulu Pater Patris. Znači, papa je Pater Patris. Ostalo je do danas tvrdnja
da mitraizam kao religija i kao inicijacijski tajni red nije nestao, da svaki papa rimski se hirotoniše i dalje i kao vođa, odnosno poglavar rimokatoličke crkve, ali i u isto vreme i kao poglavar mitraističke crkve. A onda... Znači, mnogo tajni ne li se krijat во сите тие Pa naravno, работи. И ние не само што не знаеме, туку малку и учиме, нели? Малку слушаме, многу... Тоа е као некоја сива зона, која е тука некаде, но воопшто не ја отвараме. Tu se slažem. Da. Ali nije to zbog toga što to neko ne dozvoljava, nego zato što neko nije zainteresovan da to istražuje. Мислите дека не сме заинтересирани, меѓутоа еве Па, ево. ајде ние, не знам, обичните смртници, меѓутоа во самата црква, во Ватикан, во католичката црква, во православните цркви. Ние еве на пример Не знам зашто neko neće da to istražuje. Видите, на пример, вие спомнувате Никеја, 325 година, нели? Тоа е клучен датум, нели? И ние учиме дека тука православието и католичката религија доаѓаат во шизма, доаѓаат во ден конфликт и Ali kasnije. Да, подоста, нели, така натаму. Меѓутоа тој Никејски сабор, нели, кај што се кодифицира Така е. религијата, ја сметаме како еден од клучните. Ние толку знаеме. Знаеме улогата, мислам, не јас, него генерално самата црква. Ја спомнуваме улогата на Константин, подоста, нели, го гради Цариград и така натаму, станува дел на источното римско царство. И тука завршуваат сите овие наши знања. Вие спомнувате гносистичка, па спомнувате редови, па спомнувате темплари и така натаму. И сега дел на публиката се интересира за тоа, дел не се интересира, меѓутоа генерално за една општа култура тоа е многу битно да се знае од каде доаѓаат денешните работи. Од каде доаѓаат денешните овие случувања кои водат корени тамо историски, од Исус Христос. Mi nećemo da priznamo da to vreme ima uticaja na naše vreme. Апсолутно има. Mislimo da je to daleka prošlost. Дека тамо некои маскирани Naravno. луѓе правеле нешто кое нема врска со денес. Poznata je stvar da je u zapadnoj Evropi pod rukovodstvom Vatikana istorija pisana unazad. Znači, istorija je pisana unazad kad je to zatrebalo konkretno katoličkoj crkvi. Што значи Oni тоа? sami priznaju. Настаните се случиле, а историјата само од после им дава одредено толкување. Pa Тоа daje im, tako je, daje im određen legitimitet koji je izmišljen. U knjizi koja se zove Enciklopedija katolika može da se naruči preko interneta da se kupi. Tu je data istorija svih papa od prvog do današnjeg. Jel? I sad vi tu možete da čitate i stvari koje prepoznajete kao manipulaciju, ali možete da čitate i stvari ono što zvanično Vatikan priznaje da je takođe deo legende njihove istorije. Naprimer, sigurno je legenda da je Petar bio prvi papa. Петар. Apostol Petar nikad nije bio u Rimu, on je kao pripadnik esenske zajednice, na čijem čelu je bio Isus, dobio da propoveda novo učenje u Antiohiji. Nije mogao da ide na tuđe teritorije i da propoveda. Znači, svaki apostol je dobio u tadašnjem rimskom carstvu teritoriju na koje je mogao da propoveda. Антиохија. To je današnja... Антиохиска црква има не, зашто нели имаме Антиохиска и имаме Ona je Александриска starija, to je jedna od Da. 3 ili 4 najstarije crkve. цркви. По ранг. Tako je. S te strane, da Кој ne е pričamo... кој е дијацезата, на пример, за да можеме да знаеме дали Петар можел да биде во Ватикан. Pa oni su poređeni po starosti, ja mislim da je Antiohijska treća. А дијацезата Сирија тамо некаде е. Tako je. To je bilo mesto gde je zapravo bilo najviše vernika nove religije. I u vreme Konstantinovo. Čega su se plašili? Čega se on plašio? Kada su on i njegov suvladar Likinije dozvolili hrišćanima slobodno ispovedanje vere 313. godine. To je jako interesantna priča. Takozvani Milanski edikt nije sačuvan u originalu. To je jako čudo da edikt rimskog imperatora nije sačuvan, nego 100 godina kasnije je jedan apologeta
hrišćanstva Laktanci je tobože imao kopiju, ali nema original. Оригиналот не постои. Original ne postoji, ali 2 godine pre toga, 311. godine, imperator Galerije je doneo isti edikt, gde hrišćanima dozvoljava slobodu. Znači, 2 godine pre Milanskog edikta. Ali Galerije nije bio popularan zato što je bio Pontifex Maximus i on je takođe bio iz istočne Srbije, rodom, poreklom, niskog porekla, podigao se kroz vojnu službu kao i Likinije, od običnog vojnika do suimperatora, koji je vladao zajedno sa Konstantinom. Imao je pogrdan naziv Govedar. Svi su mislili, rimsko plemstvo, sad je imperator došao silom oružja. Ali on nije bio samo govedar u posprdnom smislu te reči. Da, on je pripadao religiji vrha rimske države, i da je bik praktično sveta životinja, simbol, i tako dalje. Pa i utoliko i on govedar. Bik. Da, jer je na čelu. Денес на берзите, Znači, парите, мокта. Otiđite u Felix Romulian kod Zaječara i tu u muzeju možete da vidite originalni dokument koji Galerije piše 311. pred smrt neposredno, koji hrišćanima dozvoljava slobodno ispovedanje vere. На религијата. Naravno, njega ne spominju. Dobro, Kao što kasnije ne spominju ni Likinija kao suvladara, jer su sve edikte u Rimu potpisali su i jedan i drugi vladar. Znači, i Konstantin i Likinije su potpisnici Milanskog edikta, čiji original ne postoji. Znači, Господине Видовиć, ќе останеме должни за ова ваша титула. Вие сте голем мајстор. da, Кој поред сте голем мајстор? ja sam po evidenciji, kako bi se reklo, 130. Голем мајстор. Da. Значи, вие имате некаде 20-тина века. Pa ja sam skoro, evo, nadam se da ću da doživim tu 54. Neću, preći ću 100 godina, ja sam rođen 1950. 2054. bih imao 104 godine, volao bih da doživim, možda neću. Ако сте кралско семејство во Велика Британија, гледате кралицата, 98 A oni su bili na terapijama koje ja ne koristim za dugovečnost, tako da ne bih te terapije, ne bih na taj način da se mešam u Božji posao. Svaki od nas ima određen vek trajanja i života i zadatke koje mu je Bog namenio. Sad mešati se u Božji posao i to veštački pokušati da promene, mislim da nije dobro. Сега Чарлс Тори смета дека ќе доживее исто 100 години, дека нели тоа е мешање во Божја Ba, neću se mešam u Božji posao. во Божја работа. Ja sam to jednom imao, pre 30 godina, sam imao tu jednu želju da pomažem ljudima i kad me neko pozove i kad me neko ne pozove. Ja sam se nudio da pomažem, jer sam to jednostavno tako osjećao. Dok nisam sedeo sa jednim starim, mudrim čovekom, pre 30 godina, koji me je slušao, tako sam ja pričao šta bih ja volao da uradim, ne znam, a on kaže, ko je tebi dao taj zadatak da ti pomažeš drugima? Ja se odjednom zabezeknem, molim, a on kaže, šta se ti mešaš u Božji posao? Pa taj koji se sad pati, možda mu je namenjeno da strada. Namenjeno mu je da neke grehove iskaje, namenjeno mu je da pati, jer će tako da se pročisti. I sad ti to sprečavaš, šta se ti petljaš u ovom nešto što nije tvoj posao? Ti pomaži ljudima, nemoj da siluješ ljude, da im pružaš pomoć kada oni neće. Jer polovina ti kojima si nudio pomoć neće pomoći. Ja kažem, ne polovina, 4/5. Pa kaže, to je ovo što sam ti rekao. Oni ne znaju da treba da nadrljaju. Gospodине Видовиć, кои се ваши претходници на таа позиција голем мајстор на овој ред? Има ли познати Kako da ne? личности во историјата? Ima kroz srednji vek, kako da ne? Кои се тие? Можеме ли да ги кажем? Ne bih to. Iznosio. Има една приказна, не знам, една легенда дека
ваш предходник на таа функција, голем мајстор, е оснивачот на темпларите. Tako je, templari su, pa pazite, templari nisu nikli zato što se jedan vitez setio pa će sada napravi viteški red. Znači, priča je složenija. Određeni moćni plemići iz Evrope su shvatili da sveta zemlja može da se povrati samo ratom. Drugo, bilo je potomaka loze Anžujaca koja po tradiciji smatra da potiču od Isusove porodice i da su oni legitimni naslednici te zemlje. На светата земја. Da. Drugo, feudalna Evropa je već imala problem, nije bilo dovoljno teritorije za život i rad. 11. i 12. vek bio vrlo težak, živelo se vrlo siromašno u Evropi, pogotovo što su stalni unutrašnji konflikti unutar velikih porodica, gde je po principu primogeniture samo najstariji sin nasleđivao titulu, zemlju i tako dalje, i privilegije, pa još ako ima nekoliko braće, oni nisu imali ništa praktično, mogli su da budu drumski razbojnici, vojnici plaćenici u nekim drugim zemljama, što su uglavnom i bili. I neko je osmislio koncept pokušaja da prvo ove značajne porodice povrate svoju legendu posle 1000 godina, da su potomci, jer vi znate za legendu da je posle Isusove smrti na krstu i vaskrsa se veliki deo porodice rasturio, jer su učestvovali i u borbama odbrane Jerusalima od opsade rimske i tako dalje. I da se jedan deo tih porodica preselio u Francusku. Današnju Francusku, nekadašnju južnu Francusku, gde je postojala u 7. i 8. veku država koja se zvala Septimanija. I jako interesantno, vladari te države su kao Merovinzi nosili dugu kosu po judejskom principu, u svojoj religiji imali pomešano hrišćanstvo i judaizam, što govori o starosti, o počecima nove religije koja nastaje iz judaizma, odvaja se kao jedna njena grana. Hrišćanstvo nije izmišljeno samo za sebe, ono je imalo preteče. Taj gnostički deo govori upravo o tom kontinuitetu raznih religijskih učenja na Bliskom istoku, na prelazu iz jednog u drugi milenijum. Mnogo ih je bilo, neke postoje još i danas kao zvanične religije. Gnostičko učenje je bilo normalno i prihvatljivo, jer ako imate princip dobra i zla, znači dualni religiozni princip, pa evo, to je već gnostički koncept. Šta je podrazumevao gnostički koncept? Samooboženje. Sve te knjige koje nisu postale kanonske na Nikejskom saboru, a mnoge su po meni sadržajnije kad je Isusovo učenje u pitanju. Ja ne znam koja je bila redakcija, koja je bio taj redakcioni savet koji je prihvatao ovo može, ovo ne može. Da ne pričamo da i to što je prihvaćeno, i evanđelja koja su prihvaćena na Nikejskom saboru su sledeća 2-3 veka više puta dopunjavana, ispravljana, da ne kažem da su neki delovi ispali, a neki su dopisani. Iz te strane je to možda razumljivo zato što je Rimska imperija kao država htela religiju za široke narodne mase. Dobro. Гносистичко учење, нели, за да можеме за публиката да објасниме, кој потекнува од зборот гносис, што ќе рече знаење, до Никејскиот сабор 325 година, тие имат исто така третман на едно религијско. Било е преовладјујуќе. Значи доминантно. Доминантно е било. Се значи до Никејскиот сабор 325 година од нашата ера и вели дека дури во 4. век кога христијанството постанува званична или официјална религија на Римското царство, овие гносистички учења и движења и така натаму се маргинализирани, некои затворени, некои прогонувани и така натаму и така натаму. На Никејскиот сабор, по она што сум читал кај вас,
што сум гледал во ваши емисии, присуствуваат и дел на потомците на Исус Христос. Да. Дали малку се знае. Ние мислиме, нели е тој растнат, немал деца, немал жена, дека нема фамилија која може да влече, ако нели таа Јанжујска династија смета дека влече директни корени од По мушкој линија. по машка линија и така натаму и така натаму. Меѓутоа негови наследници се присутни на тој Никејски собор, кај што се кодифицира всушност христијанството. Да. Може ми ли нешто повеќе околу тоа да кажеме? Naravno, pošto je Isus bio judejski kralj, onda je, Еврејски, значи, тоа. da, judejski kralj, Да. onda je izmišljotina, ili da upotrebim neku blažu reč, mala devijacija od istine, hrišćanske crkve, da se on nije ženio. Već sam princip da je bio ravi, što će reći učitelj, podrazumeva po Tori da je mora da bude oženjen. Pod dva, nema kralja koji nije oženjen. Zato što su kraljevi Jude u isto vreme mesije. Мора да има наследник. On mora da održi dinastiju. Линијата, S лозата. te strane, možda u vremenu kada je ovo učenje kodifikovano, to nije padalo u oči. Naravno, jedan racionalistički duh koji se pojavio u moderno doba, kod teologa 18. i 19. veka, pogotovo u krilu protestantske crkve, oni su preorali Stari i Novi Zavet uzduž i popreko, 1000 knjiga je napisano, pojavili su se novi rukopisi, pojavili su se Nag Hammadi, stari papirusi iz tog doba. Znači, došlo se do novih saznanja. Ima jedna lepa priča za rimskog imperatora koji dolazi posle Titusa, osvajača Jerusalima, njegov brat Domicijan, koji je načuo da postoje, kako je zabeleženo, potomci nekog proroka Krestusa. I on je poželao da ih upozna. Došli su predstavnici porodice koji su nosili kodirano ime Ebionim, siromašni. I on je njih pitao, jeste vi stvarno siromašni? Oni su rekli, da, mi smo siromašni. On nije shvatio, tada već Zapad nije shvatio. Nisu oni siromašni u materijalnom smislu, oni su siromašni u duhovnom smislu jer su se odrekli svega suvišnog. Oni su siromašni duhom, ono što, o čemu govori Isus. Što ne znači da su retardi, pa su siromašni duhom. Ne, oni su se odrekli svega lošeg iz svog bića, težili su da budu pravični, pošteni i da žive po pravilima. Esenska zajednica imala vrlo stroga pravila. U tom smislu su oni bili siromašni jer su se oslobodili svega lošeg, nepotrebnog i suvišnog. Domicijan se okrenuo svom sekretaru i rekao, daj vidi, jel imamo tu neki novac, daj ovim dobrim siromašnim ljudima. S te strane, ako uvažimo podatak iz Evanđelja, da je Isus imao braću i sestre, naravno da su svi oni bili učitelji i da su imali svoje porodice i svoje potomke. До 325-та Do 325. godine, za 300 godina, по геометриска njih je прогресија bilo par hiljada. неколку илјади. I oni su se držali u okviru te svoje zajednice koju su formirali i njihovo učenje je bilo Isusovo originalno učenje. Која заедница? Ви имате To su eseni. есени. Значи To je esenska zajednica, ona je nastala Je upotrebujete ta otprilike, formulacija. da, bome, ona je nastala otprilike 150 godina pre rođenja Isusa. Значи тој не ја формира To je туку- treća to je verska zajednica u odnosu na dve velike sadukeje i fariseje. I bili su poznati po svom izuzetno asketskom, strogom životu, pa moderno hrišćansko monaštvo nastalo par stotina godina kasnije zapravo je bazirano na principima askeze kako je živela esenska zajednica. Значи тоа се тие To принципи nije nestalo. си постојат. I postojalo i tada, postoji i sada. Postoje eseni i sada. Možda ih ima
Kad bi mogli da rekonstruišu svoje porekla, to nažalost nije moguće. Mnogo je vremena prošlo. Mnogo mine i ne znate. Pa možda bi bilo potomaka, porodice Isusove, možda par miliona ljudi. Njegov otac, Josip, pogrešno tumačeno, da je bio drvodelja. Pazite kako je to jedna nepromišljena izjava, nastala u jednom pogrešnom vremenu, kad onaj koji je pisao to nije znao pravo značenje. Ne može kralj da bude drvodelja koji pravi klupe, stolice i stolove. On je pravio bolje ljude. On je bio učitelj. Utoliko je stvarao nešto. Znači, on je uživao takav ugled, Josif, da je Irod njega odredio da bude blagajnik Judeje, u kojoj su Jevreji iz cele dijaspore slali pola šekila po muškoj glavi godišnje poreza da se izgradi hram. Znali su da će Josif to da čuva, da jedan šekel neće faliti iz tog. Znači, čovek neporecivog ugleda i onda automatski pada u vodu priča da je Irod naredio da se muška deca pobiju, tobože dolazi neko ko će da ga nasledi i tako dalje i tako dalje. Znači, moramo da shvatimo da postoji istorija hrišćanstva i hrišćanskog doba i postoje evanđelja koja nisu istorija, ali su zapravo satkana na istorijskim pričama. To je ta jedna sukob unutar... Koji traje. Pa on je, dok se evanđelja zvanična knjiga i mi se pridržavamo evanđelja, onda je pomešana istorija i religija i nekada jedno udara u drugo, što znači da... To je borba za vistinata, v suštnosti. Pa ne samo to, pazite, suština svake vere je vaše lično opredelenje da u tu... Gospodine Vidović, koliko dugo во историјата се убиени за лага? Многу малку. А многу дуги во историјата се убиени заради вистината. И кога ќе седнете да споредите, многу повеќе се поради вистината, тие што кажуваат вистината, отколку поради лагата. Мислам, и тука е есенцијата. Можеме ли ова 325 година? Тамо, значи, се присутни naslednici. Došli su potomci porodice judejskih kraljeva da učestvuju na saboru. O tome piše Euzebije u prvoj istoriji crkve, jer je bio učesnik. Euzebije, koji nije preveden na srpski, ne znam zašto. Ne, ni na makedonski preveden. Pa ne znam, prevedeno je svašta drugo, ali to nije prevedeno. Zašto? Pa između oslog tu ima i taj detalj. Drugo, on je pisac prve biografije Konstantinove, koja je odlično jedna napisana, iznenađujuće, prošla bi danas. Na imperator od Konstantina. Ta istorija Konstantinovog života bi prošla i danas. Međutim, hrišćanska crkva je kasnije progledala Konstantinu kroz prste. On je bio tipičan vladar Rimskog carstva, vrlo surov. Kako i Sita. Drugačije nije moglo da se vlada Rimom. On je naredio i pogubljenje svog sina i svoje supruge. I ne znam da li ga ta dela kvalifikuju da bude svetac hrišćanske crkve. Njegove zasluge za hrišćanstvo, zbog čega je proglašen za sveca hrišćanske crkve, su da je, kodifikovao hrišćanstvo, mada i nastup njegov na Nikejskom saboru po zapisima koji postoje, između ostalog i kod tog Euzebija koji nekako ne želi da se pojavi na srpskom jeziku, ne znam zašto, jesu da je on rekao ja sam 13. apostol. On je predsedavao sednicama... Konstantin. Da. Ja sam 13. apostol. To je jako interesantno. On je bio paganin, kako je postao apostol, nije jasno. Naravno da Euzebije ga je krstio na samrtnoj postelji, nekada je na počecima hrišćanske crkve. Su se ljudi krštavali u zrelom dobu, nekad se rode. Tukova zrela doba. Nego u zrelom dobu. Koga se svesni, koga može. I pri kraju života. Po Euzebiju, on je već bio u komi,
kad su ga krstili. Drugo, on nije mogao da prihvati krštenje ranije, zato što je svaki imperator Pontifex Maximus panteona rimskih bogova. Kako je to mogao da se odrekne da bude vrhovni sveštenik Rima da bi postao hrišćanin? To nije mogao da se dozvoli u njegovo vreme, ne bi se usudio da to uradi. Kasniji vladari Istočnog rimskog carstva, Teodosije, Vizantija, znači. početak Istočnog rimskog carstva, je bio verski fanatik, hrišćanski verski fanatik, koji je spalio više grčkih hramova u grčkoj Antiohiji na Bliskom istoku nego sve horde pljačkaša i tako dalje. Jer je hrišćanstvo, do 5. veka hrišćanstvo i dalje bila manjinska religija u Rimskom carstvu. Starije religije, Kibele, ne znam, u Felix Romuliani dominantan hram Kibele, velike majke, majka Romula, majka Galerijeva je bila prvosveštenica. Znači, to su bili popularniji religijski sistemi koji su tek potisnuti posle Nikejskog sabora, čak i fizičkim likvidacijama, i zaključno sa Justinijanom, taj progon nehrišćana je bio ozbiljan problem zato što ima legenda da je cela Tebanska legija u vreme Maksimijana, ja mislim, odbila da učestvuje u verskim svečanostima rimskih bogova, jer je već među njima bilo hrišćana, i onda je naređena decimacija, znači desetkovanje. Ako je legija imala 6.000 ljudi, po žrebu svaki 10 je bio ubijen. Hoću da kažem, hrišćanstvo, novonastajuće, kao državna religija, od sekunda kad je postala državna religija, država se ozbiljno umešala u promovisanje hrišćanstva i traži oslonac u hrišćanstvu. A hrišćanstvu treba oslonac u crkvi, oslonac u državi. Crkva i država su simbioza, i ne samo u tom slučaju, u svim drugim slučajima. I to imate i u islamu, znači nema vere bez države. Da li na Nikejski od sabor je prisutan biskupot rimski? Ne, to je isto, pa pazite, Enciklopedija katolika, ja sam pravio nekoliko emisija o istoriji hrišćanstva, to katoličkog, sami priznaju da je prvih 7 papa verovatno mitskog karaktera, da nisu ni postojali. Neka ne postojele. Da. Navode se imena od tobože, bili su od pape, od toga. Nema pape pre Nikejskog sabora. Znači nema papa pre Nikejskog? Nema, ma ne. Biskupi su nosili, Lionski biskup je bio vodeći biskup zapadne crkve i on je učestvovao na Nikejskom saboru. Rimski je bio beznačajan, nije čak ni pozvan. Zašto posle Nikejskog sabor počnu egzodusot, da ne rečem atentatite, ubistvata na naslednicite na Isusa? Naravno da je postojala opasnost. Naravno da oni koji sada uvode hrišćanstvo kao državnu religiju imaju strah od prevrata. Negde je postojala ta neka paranoična odesejskata religija, pomisao da bi možda neko mogao da poruši već postavljene temelje nove crkve, nove religije. Crkva i država. Jer ima neporecivo pravo. Go vleči od... Znači, porodica ima sva legitimna prava. Em su to judejski kraljevi de jure, to ne može da im se uskrati. Em je pitanje sledbeništva toliko izraženo, možda bi se hrišćani svrstali iza potomaka ove porodice. Negde posle Nikejskog sabora, možda i pre toga, ali posle Nikejskog sabora sigurno porodica, despozini, što će reći sluge gospodnje, a to su potomci porodice, počinju da se kriju, odlaze u ilegalu.
I odjednom nestaju i Eseni, nestaje Esenska zajednica. U Kumranu ona se napušta, to je bilo sedište Esenske verske zajednice. Oni nestaju, prelaze u ilegalu. Kako su oni preživeli sve potrage za njima, pogrome, kako su funkcionisali, to je sad jedan ogroman segment nepoznate istorije. Oni postoje i danas. Kako funkcionišu, gde se ispoljavaju, gde se ne pojavljuju i tako dalje, je sad velika enigma kojom naravno hrišćanski istoričari neće se bar, pa to je osuđeno kao jeres. I s te strane, ta nepomirljiva podela, dakle, možete idete u zatvor za priču u nekim zemljama da je Isus bio oženjen i da imao potomstvo. Naravno da ako se poremeti ta priča, onda bi kompletna revizija hrišćanstva zapadnog morala se uradi iz početka. Nikejski sabor bi pao u vodu. Šta bi bilo sa hrišćanstvom kada bi hrišćanstvo imalo hrabrosti da preispita sebe? U ovom istorijskom smislu, ne u smislu vere i dogme, koja je filozofski savršena, nego u ovom istorijskom smislu. Ајде, нели, тоа го ставивме во некоја рамка, бидејќи рековме дека многу работи кои денес се случуваат, всушност влечат корени од тој некој историски контекст. Имаме војна во Украина, нели, не сме ни јасни, вие некои војни експерти, ако нели читаме, знаеме, какви војни експерти има и какви генерали, веројатно знаеме и повеќе од нив. Меѓутоа таму на таа територија постои Хазарија. Нели? Да. Имаше и Милорад Павич, Хазарски речник и така натаму и така натаму. И исчезнува. Не само што исчезнува, него ние во нашите историски читанки воопшто и не ја ни спомнуваме. Не сме ни слушнале, никој не говори. Византија дури малку подосни тоа, само во некој територијален контекст сме ја спомнувале, нели, источно и западно римско царство. Дури подосна ја слушнавме она флоскула, првиот Рим пропадна, вториот Рим е, нели, Цариград и така натаму, паѓа во муслимански раце и каде ќе биде третиот Рим, и многу навела дека всушност сега трае таа битка околу третиот Рим и тој конфликт на Вселенската патриаршија и Москва може да се стави во еден таков контекст, бидејќи начело на Вселенската патриаршија мора да биде Грк, кој е роден на територија на Турција. Но тој породица една, врте се три породице кои бирају се измеѓу себе. Меѓу себе. И дека формално правно треба градоначалникот на Истанбул или на Цариград или на Константинопол и турскиот председател да дадат некој подпис. Не е докажено, но има и такво некое толкување, има такво некое учење. Можеме ли некоја историска вертикала да направиме и Хазарите, и Вселенска патриаршија, и како пропаѓа првиот, како вториот, кој ќе биде третиот Рим, бидејќи ми се чини дека овие работи што се случуваат сега во светот, можеме да ги ставиме во некој таков контекст. To su isto teme kojima se bave mnogi zadnjih decenija, zato što je to interesovanje za religijsko-istorijske događaje, ličnosti poraslo u modernom dobu. Zašto? Hazari kao narod, ja sam to istraživao godinama iz izvora koji su bili dostupni, i imate jednu sjajnu knjigu Kestnerovu, koja se zove 13. pleme. Ona je objavljena na srpskom, ja sam je čitao i na drugim jezicima. Nijem čitao. Da. To je interesantna priča. Znači, u delu između stepa, između Kaspijskog jezera, pa gore do Dnjepra i tako dalje, na jednoj ogromnoj teritoriji koja možda u jednom trenutku imala u 9. veku oko 1.000.000 kvadratnih kilometara, je postojao narod. Македонија, например, има 25.000 квадратни километри, чисто за споредба, ова е околу 1.000.000, например. Да. Франција околу 500.000. Živjeli su narodi koji su imali taj neki identitet, da su pripadali jednoj jezičkoj grupi, to je pre svega, jezik je bio taj koji je određivao zajedništvo, da. Pripada grupi naroda stepskih koji su u neki 300 ili 400 godina imali vrlo moćnu državu. Koliko moćna? Pa možda najmoćnija država tog doba, znači od nekog 7. 8. veka do pojave Mongola. Hazari su imali svoju državu koja je bila brana protiv
Mongolite. Ne, protiv Arapa, znači koji su pokušali da se spuste i da osvoje Evropu kroz stepe Azije, odnosno Evroazije. Znači Arapite. Da su preko 200 godina vodili ratove protiv Arapa. Ostalo je zapisano da nikad nisu izgubili ni jedan rat. Hazarite. Da. I da su, bili su mnogobošci u prvoj fazi do primanja judaizma. Mnogobošci obožavali su kao i svi stepski narodi boga vetra, Tengrija. Tengri je bio vladar, duhovni. I onda u nekom 9. veku, početkom 9. veka, pritisnuti s jedne strane hrišćanstvom, istočnim rimskim carstvom, da ne kažem Vizantijom, a sa druge strane islamskim svetom, se odlučuju za veliku monoteističku religiju, treću, po legendi samo zato što od njih nije tražen nikakav politički ustupak u tom smislu. Vizantija je tražila da budu vazali Vizantije. Što je nivni način na funkcioniranje nevije. Arapi su tražili da kad uzmu islam, da krenu u osvajanje sveta. A ako je tačna legenda, rabini koji su im ponudili rešenje, nisu postavili nikakve političke uslove, sem religioznih. I oni, kao narod, taj njihov Kan Bajan, uzima judaizam automatski i svi postaju... Svi ste podredeni. Šta je tu interesantno? Ja sam to, naravno, bili su opasan narod. U jednom trenutku, taj 8. 9. vek, kad su bili na vrhuncu, njihova konjica je brojala 100.000 ratnika. Nije postojala takva vojska nigde tog trenutka. Nigde. Naravno da na tom ogromnom prostoru ima jedna anegdota koju Kestner citira, koja pokazuje njihov karakter. Imali su ponudu vikinga koji su sa severa hteli da prođu Dnjeprom i tako dalje, da krenu u pljačku Vizantije. Zajednički. Da i Hazari propuste kroz svoju teritoriju, a na povratku će im ostaviti pola opljačkanog plena. I vladari Kanovi Hazarije su pristali, ovi su pljačkali, harali Vizantiju mesecima i na povratku, kad su došli da isplate polovinu, kad su Hazari videli da ih nema dovoljno, jer veliki deo je izginuo tamo, oni su pobili taj ostatak i uzeli ceo plen. Ova priča govori o karakteru jednog naroda, ali takav je bio ratnički duh tog doba. I onda je meni smešna priča kako su Sloveni na Balkan došli prošavši kroz teritoriju Hazarije, a ne može le 6. 7. vek. A ne može le vikinzite 9. vek. Da, znači, Hazari nisu propuštali nikog. Bugari se doseljavaju na Balkan tako što beže od Hazara. Bugarska država, takozvani Beli Bugari, takozvani Crni Bugari, su imali svoje države na graničnim obodima Hazarije ka Evropi. Hazarija u svom širenju, naravno, gazi te države. I tako dolazi do bežanja Bugara u Podunavlje i onda na Balkan. Kao što je formirala prva ta Bugarska. Tako je. A ima podataka da je hazarska konjica još u 5. 6. veku dolazila u Panoniju, u Podunavlje. Jer nije bilo snage koja mogla da im se suprostavi. Rimsko carstvo propalo, konfederati, znači plemena koja su činila i Atilovu državu su se raspala, ne postoji narod Huni, to je bio savez plemena. Ono što je ostalo u Panoniji danas i što zovemo Mađarima su pečenjezi, jedno turkofonsko pleme iz stepa Azije, pečenjezi utvrđeno preko jezika. Danas isto postoje pečenjezi još uvek u centralnoj Aziji
Ima mnogo reči u Кои ги mađarskom наоѓаме- jeziku. кои ги Znači, наоѓаме таму. Tako je. И што е сега со овие синовите на Атилан или тоа е приказ? Atila je imao zaista veliku državu i ima podcenjivanja da su to bili varvari i tako dalje, što naravno nije tačno. Ima zapisi rimskog konzula koji je tamo dolazio kao delegat da pregovara o miru i opisao je kako izgledao i taj grad. To je negde severni Banat, možda čak i na našoj teritoriji, današnjoj, ili još malo severnije. Atilini sinovi, taj najstariji koji je nasledio oca je poginuo u ratu sa Rimljanima posle 2 godine. Ovaj mlađi je krenuo nazad u Aziju i deo plemena koji su činili savez unutar Hunske države otišao sa njim. Ostao je srednji sin, taj Dengizić, još jedno 10 godina u Panoniji i na Balkanu bio vladar. Istočno Rimsko carstvo, da ne kažem Vizantija, mu plaćala danak, jer je išao na pohod na Konstantinopolj. Praktično, ta plemena su kasnija plemena koja zapadna historiografija prisvaja kao svoja. Goti, Vandali, Alani i tako. To su sve plemena iz Male Azije, sa Kavkaza, arijevska plemena, koja, čak mogli bi da kažemo, koreni naroda na Balkanu su među tim plemenima, ostali su kasnije i Avari na Balkanu, jel? A do dolaska Mongola praktično se ta priča bila zaboravila. Mongoli su pobedivši Hazariju, ali ne samo Hazariju, pregazili su Iran, Irak, dakle sve arapske, islamske zemlje u tom svom pohodu koje je trajao jedno 50 godina, posle smrti Džingis Kana, njegov unuk i tako dalje, čak osvojio veću teritoriju nego što je deda u prvom naletu osvojio, došao do Poljske, Češke, Panonije, Balkana. Ima zapis da je u Panoniji bila njihova vojska sa 1.000.000 konja. Милион. 1.000.000 Значи, конја. ако вие имале 100.000, хазарите од врвот на Моктел имат 10 пати повеќе. Hazari takođe ispred Mongola kreću na zapad i pojavljuju se u istočnim hrišćanskim zemljama kao osvajački element ili kao element koji se naseljava silom i želi da se integrišu u novu sredinu. Zvali su ih crveni jevreji, što govori o njihovom arijevskom poreklu, svetla koža, crvenkasto smeđa kosa, brada. I crveni jevreji su zapravo koren onoga što moderna istorija danas poznaje kao jevreje Aškenaze. Oni su ne etnički jevreji, oni su samo religijski jevreji. I oni čine 95% ukupno svih jevreja u svetu. Ostali su u Evropi, kasnije kako su se osvajali drugi kontinenti, širili se i na druge kontinente, praktično Тие владеат pogrdno nazivati ih Hazarima je greška, jer oni jesu Hazari poreklom. Znači, nema ništa pogrdno u tome što si Hazar, jel? Jednostavno, to je bio tvoji koreni. Тие и денес владеат. Pa to je sad neka moderna priča. Која не може да се докаже. Pa, rekao bih, da. Што е Zaboravlja da u svetu ima mnogo više bankara koji nisu jevri nego što ima jevreja bankara. Čisto matematika. Znači, s te strane, kad se kaže da jevrejski bankari vladaju svetom, je to jedno ovako lepo zvuči u okviru teorije zavere, ali нема подлога во nema prave podloge. во реалноста. Takva ista priča i sa osvajanjem svete zemlje. Jel? Vojska koja je otišla iz Evrope. Крстоносните војни. Da. Nikada nije bilo dovoljno te vojske. To je jako interesantno. Kada je zadovoljen taj prvi talas povratka u svetu zemlju, Vraќање на uvek su привилегиите. imali problem sa podeljena je zemlja na nekoliko velikih grofovija i tako dalje i postojalo je Jerusalimsko kraljevstvo. Jel? Ali tih 200-250 godina koliko su bili tamo i templari kao vojska katoličke crkve, nikad ih nije bilo dovoljno.
Ljudi misle da su to neke velike cifre. Templara je u vrhu njihove moći sredinom 13. veka bilo 12.000 Samo 12.000. vojnika. Samo 12.000. Da, 12.000. Ali, to je bila oklopna konjica, ajde kažemo, danas bi rekli tenkovske jedinice. Dronovi. Ne znam da li, ali Dronovi, da. 12.000 vojnika koji su imali vrlo stroga monaška pravila života i ponašanja i ta lupetanja koja sad mogu da... Ja nemam vremena da to sve demantujem, da se preganjam sa neznalicama, mislim, moram tako da kažem jer nemaju pojma o čemu pričaju. Savladati konjicu 1000 ljudi koji u galopu idu na tebe u poretku, ne može se zamisli. Ja sam na jednom velikom skupu ovih modernih igara video 100 konja u galopu. Tresla se zemlja. Na kilometar vi čujete da oni dolaze. A na 100 metra od vas ovako trese se zemlja. Zamislite sad juriš 1000 vojnika. 10 pati poveke. Pogotovo što su arapske trupe tog doba bile lako naoružane. Na tu pokretljivost su praktično izbegavali frontalni sudar. Znači, 12.000 vojnika uopšte nije malo. I s te strane, možda da ih je bilo više, možda bi to Jerusalimsko kraljevstvo postojalo i danas. Srednjovekovne države nisu bile zainteresovane sem za trgovinu sa Bliskim istokom. Nisu bile zainteresovane toliko da se učvrste tamo, jer su ta razmena bogatstva koja su otkrivena, pa sad kontakt sa Kinom, pojavila se svila, pojavile su se mnoge stvari koje Evropa nije imala. I kad čitate onu lepu lažnu istoriju Marka Pola u Kini i tako dalje, on je bio agent crnog plemstva u Kini. Da upravo organizuje trgovinu, tata mu bio visoka funkcija u Veneciji, da organizuje trgovinu svile i ostalih retkih začina koji se pojavljaju sad u Evropi i tako dalje. Evropa je živnula, to ne može da se kaže. Da, 12. 10. 11. vek, to se crni vekovi, do renesansa, to se crni vekovi na Evropa. Mongoli su čak osvojili i Kinu, jel, on je bio kod... Ta mongolska dinastija vladala Kinom isto jedno 250 godina i njihov istaknuti vladar je bio Kublai Khan, jel? Od koga je bio Marko Polo na dvoru. Ги растурат османлиите, например. Šta je? Турците го имат најтешкиот пораз, веројатно, во својата историја, токму од монголите. Pa upravo to. Zaista je to bila vojska bez premca, konjica bez premca. Каде исчезнува? Pa nije iščezla. Многумина велат дека дел од руската традиција, тамо на средниот исток, нели, далечниот исток, дел од таа монголска традиција има преминато, се има стопено во подоцна руската империја која е формирана со освојување на делови на степите, на Сибир. Дека тоа е преточено. Nestalo je jedno carstvo u velikom obliku je nestalo. Ali su nastala nova. Zlatna horda je direktni nastavak koja je vladala Rusijom 500 godina. Kada je Rusija u vreme Ivana Groznog počela da osvaja Sibir, imali su ozbiljne sukobe, ratne sukobe, 15. i 16. vek, sa sultanatima i kaganatima koji su postojali u centralnoj Aziji i u celom Sibiru. To su ostaci nekada mongolske države. Narodi su se izdvojili i napravili svoje države. Tako postaje Aleksandar Makedonski. To što mi nismo upoznati sa tom istorijom, to je naša greška. Sad mi ne mislimo da nije postojao niko, ne. Da, дека исчезнале, го нема кралството. Руси su to istraživali, ja sam to nešto čitao od toga, to su fascinantne priče. Do Aleksej II ili ne znam kako. Da, trebalo je doći do Bajkalskog jezera, trebalo je pobediti... Trebalo je pobediti 1000 kilometara, ići boriti se protiv tih plemena. Uglavnom su sklapali sporazume, trgovinske. Nije to bilo rat. Pa razmena ovi njima... Kineskиот модел кој сега се прави. Нема војна, кредити, пари, трговија, тоа е... Наравно, zato što je Evropi trebalo to što je taj istok mogao da ponudi. Добро, две работи сам тука да ве прашам. Црно племство го спомнавте, Марко Поло како представник на црното племство.
темпларите ги спомнавме, нели, крстоносните војни, се смета дека тоа е ајде зачетокот на големото банкарство, големи фамилии банкарски кои постојат така натаму црно пленство, и то подоста тамо некаде 18 век се преточува во масоните. Дел од тие темплари се јават и ке вашиот ред како ваши претходници, голем мајстори, така натаму, не сакате нели тоа да спомнем имиња, и со тоа монголско царство тамо со Русија, зашто многу навела дека голема Русија не станува со одење на запад, нели, Петар Велики што го вели, освојување на Украина, нели, она стратегија на Бжежински, дека не може да има, Русија не може да биде империјална сила ако нема Украина под своја контрола. Туку Русија станала голема сила со одење кон Сибир, а не со одење на запад кон Украина и така натаму и така. Можеме ли тие некои работи да ги објасниме? Публиката сака тоа да го слуша, бидејќи тоа во школите, во учебниците многу малку го има слушано, многу малку го има читано, и тоа е интересно за публиката. Да. Мислим да е стварно време да престанемо да гњавимо слушаоци историјом, старом историјом. Така е. Ајде, мало да приđemo нашем времену, па тако ćemo и da тоа ќе дојдеме само zaokružimo кратко. priču. Што е црно пленство, на пример? Pa crno plemstvo su porodice koje su nikle u vreme nastanka Svetog Rimskog carstva. Znači, Fridrik Barbarossa je prvi vladar Svetog Rimskog carstva za koga bi moglo da se kaže da je na čelu plemstva evropskog, jer postojala je stalna borba između papstva i laičke države, dok se papstvo nije nametnulo kao dominantna politička snaga preko religije, preko katoličke vere, pa je svaki sveti rimski car, pod navodnicima, morao da dobije, što se kaže, krunu od pape. Postojale su dve stranke, znači, u Evropi tog doba, kako bih rekao. Gvelfi i Gibelini. Gvelfi su bili laička stranka, Gibelini su bili papska stranka. Jedni su bili obučeni u crno, drugi su bili obučeni u belo, jer su u Sijeni postojale one konjske trke ulicama grada i oni su morali da se razlikuju, znači, jedni su nosili bele uniforme, jedni su nosili crne uniforme. Utoliko crno plemstvo nisu crnci ili nemaju crnu dušu, ne. Oni imaju dres crni i time pokazuju svoje pripadnosti. Marko Polo je nivni. On pripada ovoj gvelskoj struji, znači crnog plemstva, koje je Svetorimsko carstvo. Ovo беше Милан Видојевиќ. Првиот дел на интервјуто со Милан Видојевиќ. Ако ви се допадна првиот дел, ново дружење, недела во 22 часот, нови пикантни елементи, нови анализи, нови информации како бугарите се доселот на Балканскиот полуостров, како ја губат војната со хазарите и мора да бегат пред хазарите или пред таа мокна хазарска држава и да се населуваат на Балканскиот полуостров, односно нели да станат староседелци или словени, како што сакаат да го баштинат тој елемент од својата историја бугарите. Многу пикантни елементи во вториот дел на интервјуто со Милан Видојевиќ, до недела во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да си. За сите кои сте членови или мемберс на каналот во Центар Васко Ефтов, по завршување на емисијата, ако гледате емисијата во живо, ќе може да се вклучите во живо, ќе име видеочат комуникација во трајање некаде од 45 до 60 минути, ќе почнеме на 19, ќе завршиме на 20 јануари, ќе можеме да разгледаме одредени прашања, пред 2 недели имаме прва видео чат комуникација преку Zoom, ќе ви биде испратен линк на Zoom како може да се вклучите и ќе уживаме во тоа наше заедничко дружење. Ако не сте членови, зачленете се, тоа чини колку едно кафе и ќе можете да разговараме во живо за сите прашања за кои сте заинтересирани или за кои ви требат одредени одговори, одредени сугестии во кој правец се движат работите во Република Македонија.